Weka mikono yako hivi. Nila tuikirire Madam Boss Ruhiru wega. Haya 1 2 go, weka 1 2, karibu Dama, salimia watu, dunia yote inakuona, kuja sema kitu, halafu pia utatupea kitu mchango, ikianza fungua. Amen. Karibu sana Dama, and make your remarks. Tazimama hapa mbele. Wama, asante. Thank you so much, my bishop. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amari tuone Dama riswa Dama mobile spare Victoria Parara. Wabere jokie gatho muno ni mundu othe ukite ikaro gike tugiuka gwika wega twero touching lives kuhutia ngoro ya mwana toyo ni kuhutia ngoro ya Ngai na upumuthi ni twahutia ngoro ya Ngai na tukiro muthenya ungi charity wetu iriga ati guteithia ni gukombithia Ngai na wakombithia Ngai marihi meho no ari kuriha. Thank you ni nyumukire tuhutie ngoro ya Ngai ari othe magaritie kambuni ciothe na arata ndamenya already ni mwatamburo haha ndigocokera ringi mundu othe ona tutagwetete na ni ahutĩtie ngoro ya Ngai by sending his or her contribution ni nyamukirite Ngai amurathime na mbeca ciothe nyamukirite gutigira mutumia uyu cause ni tweriro mutumia uyu ni twiraga guka guku ringi. Actually our charity event ya mbere like 1 year ago yari guku, if I can remember very well, yari guku niko twambiriirie na tugiuka tukiona ciana ici na autism na nikio wiki eno on Tuesday kwari muthenya munene wa ciana iria cikoragwo na autism. Nona ni haraingirana wega tondu niguo twoka ciana ici cina autism cina thina cio na to ici peke yake marutire ici tende ngene tonire ni nyingi biu cie guku thiini ti ciothe mangehota kuruta haha ni wengi sana so mahotete kuruta ici na we are so much aware ati guku ni gukombora makomboraga. So through Karango na our bishop twakinye ihinda riu ria na bia ni tukuheana bia tondu tukimatigia indo ici ciothe na makihingiro guku ri ni hega hau kweli acha. So ihinda riu ria kinya ni tukumahe kira twinakio as a charity work. Ni tukoretwo tugithie charity tugika charity after 3 months o mweri tweka ya mweri wa kanana na deck if I'm not wrong na tukoretwo tukinyitanira na Karango na our bishop Kajim na reage mutire mwaturekia kuma rira twanjiriirie. That means inyo muna ngoro ya tha ndurabatara gutindo ukiganira mundu wina ngoro ya tha tariu ni urabatara kwiro Karango akoragwo na ngoro ya tha already cieko ciake ni ironania nake our bishop nie ne afundithirie uhoro wa compassionate akorwo ngimafuata mena Karango le othe makoragwo makika ngakorwo ngiririria gwika uguo mareka tondu nani ni njui Ngai nirathimaga na kambuni itu ni undu woguo tukoretwo tugika ni njui ndikahuka ni njui Ngai ndagetekire thire ni njui gutire undu muru ukauma na kou ati tuge kwari na Dama mobile spares na ni maharire Ngai witu ndagetekira tukinye hau ni tugutherema na tukubidira na mbere na gutherema na ari othe maranyitanira na undu uyu not necessary utunyitirira ta kunyitirira ku tuthia kunyitirira ni njui Ngai witu ndagaturekia na tutikahuka ni wira mwega turutaga ni njui Ngai witu ndagatuconora ni wira mwega turutaga. Thank you na Karango na our bishop ni uguo mutubundithitie tugafuata makinya manyu magoro ya tha na magwika wega. Nitasoma few remarks here before we wind up. As the CEO Dama Mobile Spares, I'm happy to be here with you today at Total Rehab Children's Home for our corporate social responsibility event. This gathering is all about showing kindness and helping others, just like we do during Easter when we think about being caring and giving. Also, it's important to remember World Autism Day, which was just last Tuesday. This reminds us that everyone is different and we should always be understanding and inclusive. Let's make sure to keep spreading kindness and love not just today, but all year around. So we can keep being a positive force in our community.
Thank you all for coming. Thank you neguka. Ngai amurathime na ona kou kungi tuguthie no tukwanirira tondu tutinonegete ni gwika wega na tutigite gwika wega. Thank you my staffs. Ne kwirutira kunene mukire guku thinacara. Mwaruga irio ici twaria na mwanyitania na ciana ici utheru wothe mwa cooperate. Thank you so much. God bless you. Thank you othe. Ngai amurathima muno. We share also asunta ni aturaheire keki. Nitogo share ithuothe as a way of showing love we ciana ici. Thank you nore mara twirorera. Karibuni sana na to support mutumia uyu. Mwalimu our teacher niko cokeria ngatho ni ndamumitire muthenya mbere ya twokire wira uria araruta ucio na ndungiuga ni wira wa kuri kana wira wa ucio na ni wiruteri munene muno guikara na ciana ici ndagika icio ri mundu wothe ni ona ti undu muhuthu. God bless you so much. Kaida kana kurekie na ithu tutikana kurekia na ni hindi ndamenyire ati guku ni gukombora ndiramenyaga na by that each and every month dia kombora mbeca cigana ni ngamuheaga maybe 40 ama 50,000 every month. So nigugia mundu umwe maybe andu aka nigugia mundu umwe wa kundirikanagia each and every month tukamuikagirio no korwo ni 50,000 tondu tungihenania tugoka guku hindi ciothe ni kuu ni kuhenania tutikihota guka guku hindi ciothe but 50,000 tinyinge tukimunyitirira. So mundu wakwa umwe ni ukwendirikana ni murendirikanagia tukamuikia kindu kinini akona agia kuriha rent na some few things tondu indo ici ticie gutora nacio thona kuri andu angi mamusupportaga ni arabatara financial support. Thank you muno na teacher, Mungu akubariki sana kwa kazi hii unajitolea. Thank you muno nyuothe. Tupigie Dama makofi mazuri. Kuja hapa mwalimu. Kwa mshirika wa JCM ukoragwo Mombasa Road wetagwo Donga, ukoragwo na kambuni yetagwo Donga Casper ni atumira karango 10,000 and I want you to confirm kana ni cekio thimu-ine yaku ndenda o confirm na ni ndawikiria 20,000 sio kuina moko angalia Peter Muraya kai message staroka message zako hazikujagi makile nini ukiuza tu hapo kwa uguza hizo SMS hizi zinaingia uuze hivi. Haya angalia Peter, angalia rudi tu hivi kora maka tutura tuika misango hizi ni zangu hizi. Benson ni mimi huyo Benson ni mimi. Ndenda tuonere mutumia uyu besha ndenda tumutigire kindu kiega message ya simu yako kwa ni gani? Any good any ni ukuona Peter Muraya kuruka thimu-ine yaku ni ukuona Peter Muraya maita meri wekira 5,000 na ekira 10,000. Peter Muraya ni karangu. Relax, don't panic. It's called the goodness of the Lord. Idho na ndweka wega ndorero na wewe kwa maundu mega ni ndio na meme mtandaoni. Wale walio online basi unaona Peter Muraya ametuma 5 na akatuma 10. Na ndio ni mradi na mbele na kumuikiria kindu. Namba yake hau ni 0720 400 628 682. 07 akona kanmo 0720 400 682. Na nindrona ndo marathi na mbere na kumuikiria mbeca kaiya murathi ine moria maciukie ine ndure igwa tia ngoro-ini ciukaga uguo ine Satima uria ugama Satima ni uria na kenya gwikirira 7,000 kama kenya ukura balance na mwache kumpigia ni kutuma na ikuruta ritwa Teresia Njero ni huyu ugama Njero huyo ndiye Njero JCM. Umetuma ngapi Elias? Haya, Elias amesimamia yake na ya team inaitwa Brotherhood JCM na wamekuwekea 50,000. Pigieni Brotherhood pamoja na Elias makofi. Nikiara gina gitararikia.
Takiro umuthi mahwaini. Birthday girl Anita Alex ametuma 40. Yeah. Oh. Anita Alex anakinyiria 40 years old. Na niatuma 5 million githano. Aya, we kujeni muniambie, ukai yarai ha mukijira nigera twikage na yenya. Baba Mwindi, Martin Janet, etago Ritho Mwindi, na kene yaguikia 5,000. Eni. Haya, Dama oka. Come here. Haya, Dama nake on top of maudu maria rehete. Mudogo ito Pastor Stanley wa Ng'ombe niwe ocio. Urena mwana wa Bishop wa IPCA. Tago Stanley wa Ng'ombe. Na kenekia 5,000. Ukahura ni mwana ahura rohi. Uyo no ahura rohi wika tamaka. Haya, Dama nake niaikia 50,000. Deda thimu eno farodhi tumetige ina ngiri 500. Eju ndera tumetige eju. Atutigirie haraihu yetigo. Atutigirie haraihu. Tugiruta thena ciaku. Tugiruta na kira kiuma ho. Tugiruta thena ciaku na kira giro freezer Niwe nyina wa ciana ici tari maguru. Niwe nyina wa ciana ici moko matangio ya giciko. Niwe nyina wa ciana ici ciothe. And ugiona mundu ndiraga na cerebral palsy ni mundu wethe itua ria gutungata tondu andu aingi matiendaga association na condition ino. Nipatie namba yako ya simu 0720 400 682. Nimego na bora yeho 0720 400 682. Mafio mundu wothe ratu irorera angimeja ya bururi na angimekura ihu ndungihotire guka ikiria mutumia uyu ngiri kiria mutumia uyu ngiri 5 kiria mutumia uyu 500 kiria mutumia uyu 100 mafio onawe wituranira na ngwataniro ino ya kuiguanira tha ndirenda tu mutumia uyu thimu-ini yake honeke kindu 0720 400 682 niguo ndimo memerekia ni nyitaga very fast 0720 400 682 ma ikiai na ni ngorora ikuthimo nini leta simu yake dole nona ndore mwego kuna ndore na cash musioka wekeni kwa hiyo namba naigwa jaja ikirai hau boni ni hiyo pesa unaweka ama uko una bet. Unajua ndio mpia inaendelea. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo watu waeke kwa hiyo namba na nigura adhimu hiyo tugithi kugane kurikiria. Kwa hivyo wakati huu kwa heshima nataka uweke mikono yako pamoja, weka vizuri. Weka mikono yako hivi. Ugena mundu taro ya moko huo. Ucio ni mundu utari gikora yako igwanira tha ona egukite